kulalamikia. Baba, ona uchungu yetu. Baba, ona huzuni yetu. Baba, ona damu yetu, damu ya Abeli. Baba, uliona kwa siku moja damu ya Abeli. Yesu, uliona kwa siku moja Baba, damu yetu inafanya nini? Yesu, Kongo tunalia. Yesu, tunalilia nchi, tunalilia nchi. Baba yangu, ona amani ingie ndani ya hii nchi. Abeli damu yake ilikuwa ya kulere gani? Damu ya Abeli ilikuwa ya rangi gani? Damu ya mkongomani iko na ngwaye ikaze namwe kuri IK TV Rwanda. Ndagushimira wamaze ukanda subscribe, like ndetse udasiba gutanga comment na share, ndagushimira cyane. Ibi rero muri kureba ni bamwe mu baturage ba Goma bagiye hasi, bamwe barira abona ko babuze uko babigenza, batabaza basaba Imana kubaba hafi. Ni nyuma yuko igihugu kimaze kugaragara nk'icyazambye, aho ubuyobozi mu by'ukuri bwarananiwe kubishyira kuri gahunda. Ni nayo mpamvu rero akakanya tuje kandi subscribe wowe mushyashya, ndagushimira nawe wamaze kubikora. Imana iguhe umugisha. Amakuru mashyashya nuko Felix Tshisekedi Chilombo, uyu mugabo perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba yatangaje ko atazitabira inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC cyangwa se by'Afrika y'Iburasirazuba. Ni inama iteganijwe kuzaba ku itariki 28 z'uko kwezi nejo kuwa kabiri. Akaba yigaramye avuga ko atazigira ayitabira na rimwe. Iyi nama rero igiye kuba ku nshuro yayo ya gatatu yikurikiranya perezida Tshisekedi atitabira ibimuhuza n'abandi bakuru b'ibihugu bya EAC. Nyamara umutekano muke muri muri RDC wari mu mpamvu nyamukuru zatumye iyi nama itegurwa by'igitaraganya. Iyi nama yateguwe n'umuyobozi mukuru wa EAC akaba na perezida wa Kenya Dr. William Samoei Ruto, nyuma yo kuganira ku murongo wa telefone na perezida Paul Kagame na Tshisekedi ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa 26 ukwezi kwa mbere uyu mwaka, nejo hashize, perezida Ruto yagize ati nyuma yo kuganira n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa EAC mu masaha 48 tuzahurira mu nama idasanzwe yiga ku bizakurikiraho. Ariko nyuma yuko ibingibi bitangajwe n'uyu mugabo, umuvugizi wa perezida Tshisekedi Tina Salama yatangarije na Afrique ko uyu mukuru w'igihugu atazitabira iyi nama bitewe n'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Salama yagize ati birasobanutse ko bitewe n'ikibazo gihari ubu perezida ntabwo azaba cyangwa se azaba yitabiriye iyi nama. Mu rukera rw'uyu munsi ku itariki 27 abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 bari kugenzura umujyi wa Goma, nubwo mu kanya havuzwe amasasu menshi agiye atandukanye ndetse akajya agera no mu mujyi wa Rubavu, mu karere ka Rubavu, mu mujyi wa Gisenyi. Byabaye ngombwa ko abantu benshi mu mujyi wa Gisenyi basabwa kwinjira mu mazu yabo ndetse bagatuza, kuko hari abo amasasu yagiye afata avuye mu mujyi wa Goma araswa n'ingabo za Kongo. Uyu mujyi wa Goma rero ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ukaba utorohewe na gato. Umutwe wa M23 ufashe uyu mujyi mu gihe ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwari bukomeje kwanga igitekerezo cyo kuganira nawo ibiganiro bitaziguye hagamijwe gushakira igisubizo uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igisubizo kirambye kugira ngo harebwe niba umutekano wagaruka. Tshisekedi rero nyuma y'ibyo byose yatangaje yuko atazitabira inama ya EAC kugira ngo harebwe umuti w'icyakorwa, hanyuma abaturage bagasubizwa mu byabo, dore ko bamaze guhunga ari benshi batandukanye. Ndagushimira cyane wamaze ukanda subscribe kuri IK TV Rwanda. Imana iguhe umugisha, ndizera neza ko aho uri hose uri guhumeka neza. Imana ikomeje kukurinda, bari mu bitaro Imana ibahe kuramuka neza ndetse no koroherwa n'ahandi hose uherereye. Wowe ndakwifuriza kugira ubuzima bwiza. Wowe mushyashya ngo ikaze kandi subscribe, dukomeze kubana duhure mu kiganiro cy'ubutaha rero. Ciao ciao, ndabakunda cyane.